Sensen tiol Dios. Atzentoschen schnatzebel gekele schala dijo. Sensen tiol Dios. Okowach schnatzen dich. Kaat tiol Dios ik hetsenko tsach. Ik hetsenko a. Ik hetsenko khunkai bel wutzbach. Achatiol Dios ik hetsenko tal timish waksh. Achatiol Dios ik hetsenko khunkwa mo khunkpang. Eshint qamantiol Dios ka achatiol ik hetsenko tal ak. Ik hetsenko tchaon manyorchi. Achatiol Dios ik hetsenko ich. Nkush awet esh nwutzen. Achatiol Dios ik hetsenko ka. Atzhalen ook osnak zegt tegen oshel sense tiol Dios. Achatiol Dios chi ik hetsenko khun chinbel. Ik hetsenko marti. Ik tiol Dios. Ntama to Jeremías 23:29. Chi Dios man bajo ikhalun. Nya ik niol hetsenko qa. Nya ik tskotsen khun chinbel an puch khun ab tu. Hotiol Dios. Ik hetsen khun chinbel. Ik hetsen khun mardi. Sola la palabra de Dios podrá quebrantar el corazón más duro. Makoyol enchenti chamay. Atko ikte kanman senko abch. Mi beoshkach. Manyor chush. Manyor kuch. Atko ik kanman senko pkat. An el chitlak aktir. Anok en el lippen. Kinbeltir. Atko ik taan me schalcho. Eshwalaka ik taan me schalcha chalen. Ik ten schwache ochtje. Toch de twinkel schalen. Man Genesis capítulo 6. Kachungan ichtje. Ook stak je schalchen gshime. Toen gshib inchirin yab aan. 120 abake. Maum leke. Zulchung akhabel. Menok shichatse. Kuntich chush kyanme. Kuntich abach kyanme. Apatsatek. Ktsachtilkach. Shlok in kjaag. Chihuahuas kajak. Tetok ten gebalel. Tsmashatsen igarine. Met de ge. Otak gbet arka. Otak gbet gbelcha. Joksen ten wokchel. Noeg kongsha. Nti taktumel tuntok schket. Kon otak gebach ambel te oibel. Kon eiers. Kon tegen abgestak kjanmen. Ik ten kabachalcha achtult kwal ichin. Chitsen schkicht nikon kajo Jesucristo. Toch Mateo 24. Ik ten kabachalcha achtult kwal ichin. Han lun umla. Kuts achtste kjanmen. Kalet ook ten kjanmen te poenen. Kale mitsen chikab san gi kjanmen. Mitsen chikskin san gi kiba. Me ayet schal. Juntig abach kjanmen. Met schontes le Dios, lutiol lun lechal, lutiol lun chikbachts. Ne esto canal, to Facebook, to radio, ne esto castillo, ne esto kiol. Kapatetzet achzetir tan meschal. Ok stiol Dios, ako tsachts achsente tir tan mechuschal. Tumpetze, en schalel. Achte tan mensen te wezen, kom achte kwal nablend, mi kutspunta tiu. Konishel tun zat khman khalo, mi nep una wa wanma, nti wa kabant lgun qab una tanam muchush tanmen. Kala achte, speech in kutsaritive, zensen tanmen, esh mi kutspuntiva ashe. Pin tun ka abchtanmen isen zat khmans, una wa wanma, anke kwal tsun sinya ashe kwal tsuntiva. Kala speech in kutsarit twinkle. Kaab achtanmen, kalak mansan te Dios tata kala puch in kuchi wanman amanyor abch. Achsen san chi tige wanman Dios chint mogen zin.
Oxtiol Dios ako tsach achsen titanmen ako kupuchente a tapjel tanmen. Ik zend ma profeta Jeremías 23:29. Chi Dios mamba gekhalu nya ik ni yol khatsen qa. Nya ik tskotsen khun chinbel an puch khun a khtu. Tumpatsa agua an qoqamang tiol Dios, agua an qochik tiol Dios, mi qosikta to qamang tiol Dios. إيش لقى مايور شكش خلكانما أشلخوه دك أخذ تختانما أخذ تخقون تانمن تيول ديوس أخذ بوش تانمن تيول ديوس توم بتنش خالل أخن بنت تأمبلون قتوش تكون إيه تيول ديوس تتي كم تو تانمن برمين خاتيكنس تونسن تبوش تاب خلتانمن تيول ديوس تونسن توك ختانمن تبونن أتش خال أمانيول تشوش تانم ندات أخت شتيخ تانم مارش تقوش تي بتوخش خنياون مين قال انتاخت تي تانم وين سنكوتيبا تسوكت وين شخال نيمنتي جيسوكريستو نخسن كويتيل خون شخال كوجي موخل قيمل تيابل توي قيمل تقوخ قيمل خي انبيديا قال أخسن سخي تيخ تانمن أوكشتيول ديوس أكت أخسن تيخ تانمن Nana, tata, kan okte tunt pachon kwal, acho kwalo min oksto tui, mabach tpokchen, mabach tchupchen, mabach tchitzen, makukei yol el tuke, per en tisch tekwel tanme, tunt achts tier, ka achats tekwel titanme, per mi bacht pasense tuke, amantiol dioste, mishes tati nok tiabel tui tier, قال قيكوتن قماش خنتيول ديوسته أتت ديوس تبودر تيول قماش تيول ديوسته أونك راديو تتبيبتس كأخذ تيختان ما أوك بدتن تنيمبل تي جيسوكريستو أتسن قما تسن تيول ديوس إكي خدسنكو أبخش خنتل أخو تيول ديوس إكي خدسنكو خنكشيل Ik ga con tempel, ik ga con machete, ik ga con espada. Ik ga con kchil kabatste. Hebreos capítulo 4 versículo 2 en Tama. Con itz te Dios tiol at tipen. Es más quiten senko con espada huch tui akabatste. Es beschen okpun schuilets mach doch kanme es doch chwinkel no okpun doch tiaqm al khniq aql es doch laq aql es speech ent kaqil qshim es khnit kaqil tbis kanme ha achotiol Dios ik khatse khun kchil khuch twi kabatste achotiol Dios ik tsentipen Es más quiten senku espada senk chil anatsa tum patsam qat khungen nya shwen eletiol dioste o beshen khatik beshen khun shie qué bueno apentats geikho te konel porque ma kupen tui Kchil tochtanma hasta matzokpen shuile smash tochtanma es matzokpen tochtiakam el khnit bakel entonces mahaqun mat mahayek atas mejor beshen etz mejor beshen kutobe apentats porque matzatun tiol Dios apentats achteb is gelutet tiol Dios lun umlich mentich kashrish knaten ti min خلت تيول ديوس إك خدسي خو كتشيل خوش وين اسن كابتستي أماس قيتن سنكو وين اسبادش نكبر شويلة سماش توخ قانما نكبر شويلة سماش تو تياقم الخنيق بعقل نكو تشبيج ان شيم قانما اشتكي عقيل خنيت بيس قانم نكبر أيش خونتش ديوس تو كتيول أتكون قصة خوبشين أتكون قوكيش بتون At con cosas chmoshn también. Meca kchil khatiol Dios matzesh
es porque entonces agostetumuj achinchak tokti qob es en cabal shaqal chintal le monti mekza ashte taqal cabal shkub chin ats anti mekza ashte taqal takunel porque atchiñaban tok to ixente atiol Dios cabesh kishkochen tos atchinqi cabeza kan machaknan entonces lu tiol Dios makupan kanel te kanbel te tiol Dios ixen tiol Dios hermanos senkukchil tumpatsa at kuyab oto yo toknimbel at kuyab ko toknimbel pero atiol Dios te kanbel a Dios te yekel te khatsen tumel taye chak te yekel te khatsen tumel taye kishwan tunsen kutkan tunt kuttol pero tohultcholel somos soldados de Cristo y debemos usar la palabra de Dios para nuestra defensa en la guerra espiritual. Hago okonimen tijago Jesucristo pues ixtla qook te khunshol qa te khunshpint ay anchesh puchel ay anchesh tirel te khun aqog ixotmata Pablo somos soldados de Cristo pero un soldado il sentir tun chitin ta altqo ixentmanto Efesios capítulo 6 Ntqman khalum Onqit kyaqil skija amatsaht on Dios ke Tun sen kwe shishtok knimbel tuguts khokhnit spu takhwa il Onq zerik shwalanch an okti khun ti khun shol qa Tun sen kwe to knimbelach tun sen kwe tuguts khokhnit spu takhwa il Ein Ketchachni, Kschwalen, Stuntok, Amakok, Hante, Schulk, Artikajo, Jesucristo. Bueno, Atzanjun, Apatza, Atuchel tío Dios. Sí, tengo todo versículo 17, dice: Ongsanjik, Schwiltoch, Chui, Atekolbel. Ersent espada, Shewbachchan, Atiol Dios. Ajotiol Dios, Ikretzenjun, espada, Tunjun Schulk, Tun sen chip uchel khan tichtach we il atet stunt kambe nya atunt ku to iktsenke agunimel ko il tselatich tuntoken tiol Dios khun te khun ta al qob tunt ku tach we il maketik en Jesucristo khuyek belke toch Mateo capítulo 4 Chitzila kashta Jesucristo toxkichoch nal Dios 40 es 40 kniken. Atzachtek temelzach. Atakwa yachtir, atak necesidad tir. Techtotka yentahweil, atak necesidad tir. Anza aprovechar en atahweil. Tetul kolte tse tot ekajo Jesucristo. Titzen shitman tahweil te. Aqual baxiste Dios onque que se abchinte pan con aste guayachtir. Sense el tcolen cajo Jesucristo ti tucatiol Dios. Titzen shitman Jesucristo te tahweil tsi bantay khalun nya noqtun wabq anqalateshal qalatun tqil khoyol an etstocht tsi Dios. Tsi bantay khandomel totu khaltiol Dios. Ajotiol Dios. Tontok te junta al qob tuntku tahwe ilqum tumpatsan qabante uch kushtuchen tiol Dios kanti junte tuchel tiol Dios atot qob la ons junte tuchel tiol Dios la onza at toqiol es at tokasti pero kushtuchen tiol Dios noch sin kustanmen tun tiol Dios tun tuntku tahwe iltun sensen tiol Dios Tiol Dios, ik hetzenko chabal. Ntama, profeta Isaías 55:10, Tontjapambachto, versículo 11, Chik Halum. Ik hetzenko techbal, está al cheu.
nchikutz toch kiach esh min nchimelz ach anza anam shtaqtbach kaksen toch esh tunz zach awal toch kyun esh tunz chi tunz zachtqo ichach ten awen esh wabach aten wa iksente yol an etz toch nzi lai melzach wuki antish tlaot aqbant tu qala kwelt binch wahbala esh kbantel kho anbis tu chitzen tiol Dios pon stechot tiol Dios lung chikuchen khul machl iktzen sen kutechbal estal chew nchikutz toch kyach esh min nchimelzach toch kyach qanam taqtbach kyak sintot esh qanam taqtzach awal toch kyun esh tuntchi tuntzach tqo ichach te anshi awal esh wabach aten wa Jotiol Dios, hermanos ikteletzen kbalch khatzen sache kbal tsmahaul doch kyach kochitzensche luch bal matzachit meatzen tekbal nkutak sind geqilt utschot ntsashulen kul ntsachchi itzach nkhachikchi muken ntsachikchi chena atqkshu ish tba nestetot tawal kumuluch al matzach tiber Arsent de koolgaan te kiwa lumig. Is 18 telge awal zijn goed lama kochong. Khelqi khachtir ton sanqshi awal tokhul abqi. 18 khawg kochen gaan kochol ton sanqwa tig khal aluma haw. Met zijn ding sagt tawal toch matzat chiten Dios khabal tibach toch. Iktzen wen yolchitzen te Dios lai melzach guki antishla otaqbant tu mucha kanuk chikai ke sen kutlak waqnike kushtakhbal me'atsh qusqish shkhawtan namukh khashi tsmahaw ma melzach takhbal khana tsmahaw ma kitak sintoch pero lu ma khatchmonti tsemukh kum ate iqntu mukh ma melzach umakhto kyakh مما أنت تخبال تا ما كي أكشتوت تشوش ملوخ مخ ما ملت أخت مخاول إكتن وين يول تشتن تديوس لا يملت أخ وين يول وكي أنتيت لأوت قبانت تو قلق ولت إنشين واخبلا إيش قبانت الخو أن بإيسا توم بتسنخل مخشن قمان تقي أوا أنقو بريديكار أنقو قمان تيختيول ديوس مين قو سيكتة قمان تيختيول ديوس con eslaka chol sien shal no khunch no kaba ashkunim ente tiol Dios me atkhun la melzach te tiol Dios tkats Dios kaminish kibanthu atakhbel Dios eshtbis Dios atkhun tshal kshinim ente tiol Dios atkhun tshal kwelt in tiol Dios atkhun tshal kaars dichtan macht ente tiol Dios eslaka chushke chkan kyan eslaka chkalchinim eslaka nokhshi khashmayin ke chkan me itekets kchi oqel tiol Dios kchi tsegel tiol Dios kshelki qonch khont tiol Dios eskwelkinim tiol Dios kon iktsen wen yolchis ente Dios tsen ko khalch la melzach tekhbal nkatchi ach kanyanech shkitbinche awach bella Shalel Jotiol Dios alun eshektetei pues ante Dios khatbis tun tak tutzcha anzen tochtanemen sea usted la tierra que reciba la palabra de Dios con hambre y con sed te mishase etzbal mix ashtekyak ashtetyak al khachoch pero se tchitch und al shmus menakach noxelnach porque kim ne kwachstechot khun rach tsuwich und al khbal sets khun rach khawq ikts porque kim ne kwachchot noqtsent laakts ogch und tetsen kuchot a kim ne kwach acht kanen tiol Dios doch tanmen in kutchuch khit tiol Dios
Achtbin Tijitiol Dios, Nsalajatijtiol Dios. Kat komach noxt on tajo il tot nabla khalun an ke wetitiol Dios. Atsengar mans gepredicar ala qalan mejor qalan mina we. Mit oke ik qalat ok tsente toch akim ne kwachtig gbal. Bendición te gbal kiubel te gbal. Ik sentetiol Dios qalutiol Dios nomle qonk shkintig porque kiubel te instuntiol Dios anatsa mit oke تخون شخال أبختان قالت أوك تسنت توش أكيمل شتنقوخ خما ترسيبير خيتي الديوس توك تسيخبل توك تكوخبل كتاقلش خنت آنل توك تشوين قل خنت تيول ديوس إك خدسن كوخبال تخون كيوبلش تسن تيول ديوس ما قبخش نقسنتيخ عاش الديوس كوال كيبل انت تشوين قل أخو تيول ديوس إك خدسن كو خون مرتي Puch tan mishalto a achtanmen. Achotiol Dios ik getsenko chunkchil kabetste es huch twi. Nkupen doch tan mischel es okpen doch die jakmel tabakel. Achotiol Dios ik getsenko gbal nkol el qolte kiwel tibach tut chot. Ik sentiol Dios كتاخد تشوسن قانم اكسنتيول ديوس كشول القانم تو اش قوتل تو تخون تبانل عاشت ديوس كوال كيول انت تشوين قلا تشخون تقي ورمان